Subhanallah.
Subhanallah. Yah, mobil. Mobil. Subhanallah. Ya Allah. Weh. Subhanallah. Subhanallah, ya Allah. Itu kereta kita di bawah. Tangkap baik. Pak. Hei! Ya, ini busuk. Tangkap. Ya, boleh kalau wahai. Wahai bang. Wahai bang. Oh ya, hei! Lu ya Allah, kuno ya. Hah? Kau usah disuntik! Komandan di lokasi ketiga di daerah Payatumpi. Di rumah Pak Kecik ni, Komandan.